dupatta collection fazabra ma'am. Hello guys, welcome back to my channel. Ngasi di ma'am itamakta nagwa video mo photo na lakchari. Ngasi ki video si di ma'am dupatta collection ki video ni ado ma'am jengbu ma'am. Do ma'am da video se uchara age ma'am jo jengminarasi ma'am. Fazabra ma'am si di yellow color ni ko. Yellow color ga set oine in bazarani. Fazabra ma'am. Asina blue color the white thokpani ko ma'am. Jingbiu ma'am fazabra. Sina pink color da lai sat pani ma'am. Loina fazabani ko ma'am. Sina blue ka white ka mix kani ko ma'am. Sisu fazabani ma'am. Sina white da blue na lai sat pa. Mapan na blue color oiba. Asigi color sisu fazabani ma'am. Fazabani ma'am ko sigi color sisu blue color ga yellow ga mix hai tare mai da lai thokpa. Fazabani. Sena pink ga white ga mix ni ko pink na mapan chatpa mai da lai satpa asidi lai khuramba da su in bazarani ma'am. Simple da fazabani. Sina pink ga white ga mix hai tare sisu fazabani ma'am. Aigi mitadi loina fazara ma'am loina pame ma'am su yengbiu fazabra haina. Si color sisu fazabani ko ma'am. Mapan gi lai satpa kase fazabani ko. Mix tawse. Ado ma'am video se batang asida loisinjarage ma'am na igi video se kitang phone nungaibiragadi like subscribe share tobiramu ma'am do video se batang asida loisinjarage ma'am. Bye bye ma'am. School mulai saja ung kuak ma'am se mana laga pujen ngare.